Бул көрсөтүүдө биз сиздерге жол тандабас унааларды тартып көрсөтөбүз. Lexus, BMW, X5, андан сырткары RX, Lexus RX кузовтагы Toyota Highlander ушул унааларды тартып көрсөтмөкчүбүз бул чыгарылышта. Бүгүн 2 январ 2021 жыл. Бардыңыздардын кирип келген жаңы жылыңыздар менен, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн унаа базарда чынын айтканда унаалар аябай аз санда чыгыптыр сатыкка. Бирок бул навестин астындагы жол тандабастар көп. Мен баштайм анда бул көрсөтүүнү. Ой пикириңиздерди комментарийге калтырып кеткенди унутпаңыздар. Биз башынан баштап тартып көрсөтөлү. Lexus 570 жылы 2011, европеец, так, баасы $36.000, 0720 0088. Транзит номерде. Черный кожаный салон, монитор, мультируль. Күн аябай суук туугандар, тартканга ыңгайсыздык жаратат, албетте суук. Toyota Highlander, пробег 123.000 км, жылы 2011, 3.5 объем, келишим баада 0772 18 67 57. Toyota Prado, жылы 2009, объем 4, бензин, пробег 153.000 км жүргөн, 0703 00 20 21. Баасы туугандар $27.000. Салон тартып көрсөтөйүн десем туугандар, кечиресиздер. Бул деген Toyota Land Cruiser Prado. Толук унаанын маркасын айтып кетейин. Жылы 2011, Lexus 570 LX, пробег 150.000 км, жылы 2011, келишим баада 0752 17 73. Коробка автомат. RX, Lexus RX 350, рестайлинг 4WD 2012 жылы, цвет серебристый. Коробка автомат, пробег 150.000 км, оригинал, расход 11-15 литр. Полная комплектация, баасы $26.800. Россиядан келиптир, свежий келген, 0772 38 55 00. Жакшы балда. Аябай таза жакшы балда экен. Кожаный салон. Черный кожаный салон. Жалаң бул жакта катар 5-7лер туруптур. Lexus 570 транзит номерде, ак түстө. 2012 экен жылы. Родной монитор дейт туугандар, заводской монитор, 75.000 км пробег жүргөн, $43.500, 0779 31 11 15. Так, LX, GX 470-тер барбы? Ошолорду да тартайын азыр. 5-7лерди көп эле тартып койдум окшойт. Бул дагы тартып коен LX 570 Sport, жылы 2014, $51.800 баасы, 0772 38 55 00. Свежий келген, Россиядан келиптир. Так, тартайын десем, салон тартайын десем, муну азыр от алып турат. Жок экен, эси дагы жок экен азыр алдында. King'si Lexus RX 350 $32.500, 0772 38 55 00.
Toyota Highlander 2011 жылы. Рестайлинг 4 ВД, 5 ступка, коробка автомат, монитор, камера, 7 орынды, $21.900. 0551 22 07 40 телефон номері. Так, 5 жетілерді тарттық. Эми сіздерге бұл жақта GX 470-ті тартып көрсетөлі. Lexus GX 470. Артында камерасы дағы бар. 4 объем. Кожаный салон. Салонда монитор дағы бар. Мынаке. Басы туғандар $22.500. 0709 48 48 39. Коробка автомат. Дағы bir GX 470 Lexus. Басы жазылбаптыр. 0507 73 77 77. Толық малыматын оқу алсаңыздар болады өзіңіздер. Полный электропакет, полная комплектация, монитор, кожаный салон. Артты мына сиденьяларында туғандар отырғыштарында. Алдыңқы екі отырғычын тең, артында мониторлары бар туғандар. Маға бұл жақтан көрініп атат, сіздерге қандай көрінді, көрінбеді. Күн суық, ошоға біраз шашып тартып жатам. Тура түшінесіздер. Lexus 570 2014 жылы. Европеец, басы туғандар договорная дейді. 0555 95 06 62. Бензин, 5 объем. Так, автомат Tiptronic, кожаный салон, монитор. Так, эми бұл жақта Nissan жолтанда бас. Nissan Patrol. Так, 2014 жылы пробег 117.000 км, 5-6 объем. 0555 41 65 70 телефон номері. Mercedes-Benz GL 500 500 жылы 2011 кожаный салон, 0555 76 76 67. Монитор, DVD қысқасы бары бар салонда. 4 ВД точно білбеймін. Lexus LX 570 жылы 2017, кожаный салон, 0555 76 76 67. Охо, қату. Передний, задний камералары дағы бар туғандар. X5. Ноль 555 76 76 67 телефон номер. Toyota Prado 2017 жылы. Бұл деле ошол номер 0555 76 76 67. Бұл жақта дағы бір Lexus GX 470. $0 708 19 51 06 басы $20.500 туғандар. Lexus RX 350 $19.500 0755 55 55 60 жылы 2009 35 объем. Салам алейкум. Полный электропакет, черный кожаный салон, мультируль, коробка автомат, монитор. Болор басы қанша байке? Болор басы $19.000.
Мынакей ушундай урматтуу көрүүчүлөр, жол тандабастарды тарттык. Бул көрсөтүүдө лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Баса туугандар, биздин Instagram баракча дагы ачылган. Аны биздин описание, ушул видеороликтин описаниясын карасаңыздар, Instagram баракчабыздын ссылкасы калтырылган. Ошол жактан биздин Instagramга катталсаңыздар болот.